Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyethele zonke-ke iy'ndaba sikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke songakwenza lapho ucindezeleke ibhathini subscribe lapho-ke udaba kulethele lona namhlanje ithi-ke ubheke iceleke usegadlile laphana-ke kwi-MK-ke nakuzuma-ke laphana-ke ngamagama-ke kodwa-ke angifuni ukuthi mina-ke wezwa ngamdlalela-ke nje ividiyo yakhe ubheke icele uzizwele wena-ke ukuthi-ke uthini. Ke sizocela kulaphana ukuthi usuzwile-ke le video-ke ugijime-ke laphana uhambe kuma-comments ufike ushiye umbono wakho laphana-ke uzicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicindezela nebhathini nje subscribe nje akubiza imali kumahhala nje wakhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Niphathe kahle angabe khona umuntu la kulina uzoloko ngena lesi silingo sompoto wokunye kanjena uma kunenkinga ku-ANC limukelekile kuyiraise ngaphakathi ikhulume ngaphakathi awukwazi ukuthi ngadlize organization yonke ngokuthi uzonje usirile uthi ngokuthi uzonje ubu-president for 10 years man why kufanele kuba president maphuma wena ngeenkosikazi wakho maphuma wena ngeendodana maphuma wena ngeendodakazi why hayi lo ANC lo unikiwe ithuba wonke ama-South Africans noma vela eCape Town noma vele eLimpopo noma vele eNorth West noma vele eMpumalanga noma vele KwaZulu Natal unelungelo lokuhola u-ANC akona owe-tribe noma yiphi u-ANC owabantu baseNingizimu Afrika ngavula ukuthi nizobe nenziwa ama-tribalist la ukuthi mina ngoba la amaZulu fanele nijoyine umkhonto bese kuthi banicula ngesuthu to how nangisenicula lento what's wrong ukucula ngesuthu eSouth Africa Ramaphosa ngikurata kawufila